I got some deliveries, and this time it is from OHYUGE. OHYUGE is known for their modern take in Korean bibimbap, with homemade sauces and gochujang. And it is ready to eat, delivered to your homes, and meant to be shaken. Maong OHYUGE, kung pa jud mo nakakuha, no? What they sent me are their 3 bestsellers. They have their beef, then their tuna also, and lastly, their pork. Murag wala nakikinahanglan ni Andam kay nasa slipadang chopstick, tissue of course, and naasay mints. You can have this pork OHYUGE for 169 pesos only, and as well as this beef OHYUGE for 169 pesos also. Wait, maritan ako sa menu, 169 maritanan including also this tuna OHYUGE. To order, you may just message the official social media accounts of OHYUGE Cebu. And if you notice na pag-use like pa-instruction nga kuyog sa lid. So kung galibog pag-yun muna, number 1, tabon ni close the lid tightly. Number 2, OHYUGE, play your favorite music and give it a good shake. And number 3, enjoy na dayon. Pwes, ato dang i-try. So number 1, atong i-try nga ni sa atuang tuna. So i-uyog-uyog na gyuday nato, balihon pa gyud nato. So in fairness, murag effort siya gamay magtuyok-tuyok pa. Bisa gamay ra siya, murag galig nang usog gihapon ko, so dapat relax lang tingali gihapon, no. Di kay ko sure kung nauyog ba nina ko siyang tarong kay murag di kay ko maayo mo uyog pod. See? Di ba wala ka siya na mix og tarong, no? So close na akong balik bi uyog pa more. Kinahanglan tingali pas-pas or dapat mo sayaw tingali kapit ang lawas like this kana siya pas-pas na. Open. Yan, mas perfect na. So see? Wow, yung baho kay mura lagi tuna Sushi Bake, murag ingon ana. Ug asa sa diyang texture. And yes, seryoso, mura gid siya og Sushi Bake. It's like an affordable Sushi Bake na 169 pesos only. Of course, mas daghan lang siya guys. And now let's go to the beef OHYUGE. So ako lang sambukon gamay ang egg, then close the lid tightly, isirado jud og tarong guys ha, kay para dili in town manglupad ang atuang food. Okay, so kung sila na yun, yan, uyog na. Ang piling sayaw, anak, turn on your music, yuhu! Ganyan, ganyan. Okay, sayaw halo-halo, up and down. So kanang murag hangakon sa kauyo na makakaon. Seryoso, gihangak na ko gamay. Pero sige lang, uyog pa more. Okay, sige pag yun. Yes, hangak yun siya. Wala binuang, no joke. So kanang lang murag mudaot sa kadaan o nakamukaon. Okay, so ani anak. Tadan! Diba? Murdi kay siya nice tanawon, pero humot kay siya murdi gawas ang iyang baho. And wow, this is like my favorite. Ganahan siya kay ko, it's like your bibimbap good. Or bibimbap good ay siya, pero I don't know, it's like there's something in the sauce nga mas lami good kay siya. Kanang murag mutilaw raman ang tako ani sa oy for video, pero murag feel ako mahurot na ninako siya. Seryoso, this is really affordable. Thank you so much OHYUGE for coming up with this recipe. And lastly, ato na dang i-try ang pork OHYUGE. So again, isirado gyud og tarong para walay manggawas. Ayan, shake, shake, shake gihapon. So kani I think mura gyud siya og samgyupsal basing on the baho ganina, on the sauce sa gyud sa baboy, and naasa gyud pag gyud siya kimchi. So actually murag mo ni akong excited kan on dili. Pero actually lamig gyud ang beef ganina sad, pero hangak guys. Okay. So ayan mga onata. Lamig sad siya. So yes, actually, it is just really like your Korean samgyeopsal. Pero lamig yun ang beef sa ganina. Pero lamig sa yun ni siya. Ambot lang galibog na ko. Pwede tanan ang kanon. Are you so patay gutom, besh? And bitaw guys, don't forget to eat in proper proportions and to brush your teeth after eating. And lastly, to follow me in all my social media accounts. And let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. Bye-bye!